Pasidak kayak nak waktu ya waktu. Tapi ya kotomelo mak bicara pahala, maka pada pasidak kayak engkau yase mega nak bere tapi mariawa palana, angkato tahu cede nak bere tapi matandra palana. Makui tingkatan sedekah yang paling tinggi merajin jamaah. Tapi mudah-mudahan tuleh ya ko angkat tau milau sumbangan talingi onro dita goncin na onro dia yalingi iya rode chautan re ko kui dalele lau parisa ko kita iya rode chautan re maka dia nang katau masumbang nasarah tak bawa mi onro dina maka dang katu dio korolo no Malaysia gambutuk dena tanyali nak gangkay au malay mi gangkay melo inala marajira giyo lagi apa den rulem puni di bata-bata pak tuli tumak dia mana ko capuri ini man ya iya iya ro kami na matandre ro o basidaka magi na matandre desero law makutanatana ka ako papandrita makada magi ni ro na matandre nasam makuye iya tahu make tu de memato na nangga iwaramparan nangga memato manititipan na pong alataan iya tahu make ro pa akong kagagana nali na tat de na masusah maka dami si ko meto mireta na napakitalik ya pong alataan inaw isandala na nasa si ko meto mireta na wapun na de na kada inawi makadami pura na palitti ni pangalata lokotan nalian pura malalakan jadi gaga susah iku yale gaga na din akada ninne tagaga ko makadami pura walen ni maragi-raging pa na mustasi sila dato mulai yang kedua tingkatanna diniris sama kada siya gaya bereng itu tingkatan kedua. Angka di tako kanto tadi siratu di 50 di 10 di 5 yan nalalo cilinga nga kapag yang itali silang paja tite makna di siaga tapatamay yan na ito nakana hadis akut sinigi-nigi atak kumalinga de na bilangan nga nalinga de to bilangan yung parewa kangi itu hadis kutsi. Pertama iro yasan ni amate ng bapak ibu sekalian situngan na wani-wani setiap malam kita mati jadi ya tidak wani-wani ki mengalami yasan kematian cuma nasabak terbiasa ki sehingga dia nggak biasa nasabak ia tutin roy situngan na menurut penjelasan agama itu mati makanya doanya itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya komotoki alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusur ya pipa bicarogi terima kasih banyak aku taparewa kang atutu aku di waktu puraku tapamati jadi sebenarnya tidur itu adalah kematian makanya maka dia nabita an-naumu akhul maut ia tuh tindroy masih lesurangi atau saudaranya mati ia ko tumak bicara dalele maka dia ko angkat tau matindro ruhnya diangkat tapi ia ko mati tawe ruhnya digenggam ia ko yakka iruwe berarti matindro mi tapi ia ko igenggami bertungan na dina parewa ipo malata ala ruh na tasi dia tahu maka dia akan meninggal. Iya naro sitongan na melo ya gurui makada iya ro tau matewe kat jasad na mijit na to makada tau si bawai ruwe iya kolak ga iruwe watakali bawa makadaki wuju iya koruh bawa makadaki waliala kan begitu bicara gina jadi ya konyawa si bawa takale ruh si bawa takale si bawa mopi itu maka dah tahu nanti asal rupa tahu tapi ya kolat ga inyawana tahu ruh na bawa maka daki wariala makanya maka daki pilih baca doa wariala betungan napak doangan lo koto matewe kan begitu doa ruh sebenarnya kami pak bicara doa kepada ruh
Kan begitu. Cuma bicara gimana maka baca dakwah dia lah. Mereka ni pasal matut. Karena pasal ko ang kadang kasiasa baca dakwah dia lah. Padahal doa kepada orang yang meninggal itu perintah. Makanya Nabi setiap makatok Jumat itu pertama Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ali na pangulut teman tasyafi maka dia kung kapag katok ba dia na baca yero dia na sa katok bana. O dia na baca itu Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian iya non na tau matewe na sa perjalanan na kang alam ruh. Angka riwayat rampai maka da sisap butaung ipancajin na ruwe na pay pancaji watakalewi ukwi lalanna watan na indo sisap butaung kalawangan itu napasirunto pay mangito alam ruh masuk ke alam rahim ketemu iya kokki alam rahim 9 bulan 10 hari okolino nabatasi nabita dengan doanya likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sabain. Yaro umuru yokolina umma na nabita antara 60-70 tahun. Jadi nabita mematong milawi umuru na umma na di na malampe. Jadi yan ang kataw na dapi 60 na taon na mate sukuruki. 65, 61, 60 nadapi mematong itu pak dongan na nabita. Alin na metong milawi. Jadi aja nih susai kong keluarga ta sudah menjelang 60 aja ta susai maka da we magi kasih nang kade don na mematto na bitta likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sabain tungka sewa-sewa yang kamana waktu ingalana na waktu ingalana umma ko nasa nabita antara 60-70 tahun milawi ko po ng Allah Ta'ala supaya umur umatnya itu yang banyak magi nilawi iyaro na bitta de na melo ko masusay umak na masusay mato jadi na pada umak na nabi sa angkat dapi sisa butang umuro na umak na nabi Musa ada yang sampai 1000 tahun ang kapituratu taong ang karuaratu na taong kasisa butang kalalo dapi sisa 500 taong umuro na iya kumado sa itay na sisa butang umuro na imitete masalah. Jadi di umat na nabita na mo paboto palitumi palitan re 30 tau boto na chaw tapi iya ko piturato itang umuro na naboto wat di jayan na rato na tau labi boto iya na nakita uran nabita maki buah dosa kamay na mitala da iparesa iya nakita uran tapi kuranisa nabita maka da wilawi maponcho umuro na tapi pasti pahalana cede to kumakiro sehingga nilawi tapal pilapira nga amala na umma kupon aja tapak padang nga umma madilo jadi nabi tapacapur ang umma na nasapay sinin na amalan na nabi madiolo itu mencaji syariah untuk ide tabang ya edon na nabi Musa edon na nabi Ibrahim don na nabi Ismail don na nabi Zakaria don na Maryam talamanang iha nasabai pasipuluh memat itu ni alin nabita bahkan yalin lebih jadi itu syariat na nabi mak diole ipakai kecuali ada yang melarang karena dalil larang yana tu ampai keistimewaan na nabi mak diole nilau nabita termasuk kan nabi Sam'un tu nabi yang diakui Sam'un iya nabi ebe dia nama saworo yang kalinya di kumakaraki Sam'un na sabaya dirilisangnya Samsung ni apa iya na tu napilimkan tawe nasang ni Samsung padahal semuanya itu adalah nabi Sam'un iya nabi ebe sisap bui tau mamusu ya kosoy mapuasa ya koni masampaja tahajud tapi degaga pengikut na jadi dina ni mamusu jadi dini nama sabbu kapere na uno Nasarani na uno masak bu jadi dinami na yero sanjatana tanya bangkung aga pale rahang unta kata maka rahang kaladay bangin na yato ang rogisin na olo-kolo nasaki lelewali na payro na pake ina yeletia keistimewaan masak bu tahu na uno jadi dinami mamusu 1000 tahun ya kosoy mapuasay ya kuan ni masapaja tahajud
Iya meron na jama ro salama 1000 tahun materu. Iya na nakada na bitte. Iya na nabi. Ku ibadah mula kura-kura dati. Maka de na bitta wat bigataling umakku kung kaistimewa makoro. Iya na tunang kahadiah Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Na tunang kada khairum min alfi syahrin. Jadi amalan na Nabi Sam'un wat dingi kalah. Palagi ko tautong italolong Lailatul Qadar kan makiro. Jadi ro Nabi ta kan nilaw nyo na talinga ka istimewaan. Uma ko ta pala-pila nga. Tita ni garepa. Detu gaga ibadah ko Nabi diolomo sandre lo ko Nabi tatay ko Allah Taala sandre. Magina Nabi ta ni pasandre sang amalan. Kita gare sampayak perlu wajib. 5 waktu tu, tapi magi na kasampaya sunnah. Tapi Nabi tay pasandre ero padahal parenta po mo to. Ya Nabi Musa de, parenta po langsung de gaga parenta po ko Nabi Musa. Ulo kuy po nginapa ya Nabi tay pasandre sang ibadah. Iyaling makanya keturunan na haji waji umrah sunnah na. Apa iya ko haji mi meja ma cica misi tahu. Maka de Nabi tan ade itu naganda ko cica misi tahu jo kana cede neti. Epi ku carana na wadi na mula menrek wadi. Yan na nang ka umrah, makanya sunnah. O kinabite pasandre iya. Gitu. Puasa yang kawaji, kato sunnah. Sakka waji, pasida ke sunnah. Jadi angka mana tu turunan lah. Magi na makoro na saba o kinabite pasandre. Yan na tu ampay madari kaya makadapa. Makunrutungan iko dito tamo suruga. Acila kapay di ko dito salama. Matu pelo podangi maka dakiga na saya itu termasuk kadang nasabak makutiaro wa guru koto pandrita maka da malomo tula langita masuruga na bukara ko nabita pung Allah Ta'ala pura makjancen nga ko nabita ustaz itu mi atu madan ni rusus saywi itu jadi ya tula langita masuruga na maka na lomo pura naliko nabita ti. Cuma ustaz sih itu mandari itu 5 petas silang. Apa angka metode tuh ipitau pada main nggak? Maki ya, kita gere. Aga tonru ya kapui. Ya ini magala emas sumbang. Pasti dah kata pakai. Apa itu pasti dah kayak matingka-tingka aja tak ada pada malamnya ko masih dah kayak tede. Angka mak bicara waktu nama kanja. Iya ko waktu subuh menasah. Sedekah subuh sana si bawa ko jumai makar magi na makanja na pada-padamu itu pong Allah Ta'ala non riye makuye iya rupa sidak kay meloki ko mega milodongan iya ko subuh kang malaikat penjaga malam dengan penjaga siang ketemu si runti makanya sholat subuh disaksikan para malaikat apa iya tuh ko melo ni tama subuh noni malaikat iya tuh melo jaga ko soy angka mo pi malaikat jaga bennie si runti ko tuh ko ele ko subuh pita tanah parewa makanya itu 2 malaikat kelompok ya na tumilaw doang ngi yang pas sidak ke subuh itu pahalanya beda dengan sedekah yang lain waktu nih namun pada dosa berupiah atas sumbangan tetapi beda nasabak 2 kelompok malaikat milaw doang ngi oke roh jadi ya komeki masih dekangnya lena almarhum makanya dia tuh ke subuh atau sekalian Jumat magi na makanja ko Jumat inasaba iya ko Jumat itu tamati itu malaikat pamasewe ko masige ko majumay tawe tapi makuye ina iya na mayga malaikat ina magampang ihamatinro makotiha karena resonansi sakina jadi ya naturut tu malaikat magampang itu teh matinro yaitu subuh ya nang katau maka dan apa mangaji jo batinro ele pina bisa dingin tu iya ko Jumat ina iya nendre napa katok bay na mage sama ni sapu-sapu mate abu mi makapajan na laba niya to mage na saba resonansi malaikat iya to na pak guru atau pandita pa hakiki maka de ko me ko misang ni malam Lailatul Qadar magampa mo jadi deteksi iya na napay mga ribi na tulimelo na matinro matamu tandra itu jadi karena itu resonansi malaikat
Kemudian pasidak kayak nak waktu ya, waktu. Tapi ya kotomelo mak bicara pahala. Maka pada pasidak kayak engkau yase mega nak bere tapi mariawa palana, angka tahu cede nak bere tapi matandra palana. Makui tingkatan sedekah yang paling tinggi merajing jama. Tapi mudah-mudahan tuleh. Ia ko angka tahu milau sumbangan talingi onro dita goncin na onro dia yalingi iya rode chautan ri ko kui dalele lau parisa ko kita iya rode chautan ri makale nang ka tahu masumbang na sarah ka bawa mi onro di na makadang ka tudi ko no Malaysia gambutuk dena tanyali nak gangkay tau malay mi gangkay melo inala marajira giyo lagi apa den dulu lempuni di bata-bata pak tulis makanya mana kore capuri itu dia mana ya iya iya ro kami nama tandre ro o pasidaka magi nama tandre dese ro lau makutanatana ka ako to pandrita makada magi ni ro nama tandre nasam makuye iya tahu make itu de mematona nangga iwaramparan nangga memato manititipan na pong alataan iya tahu make ro pa akong kagagana nali na tat de na masusah maka dami siko metomi retana na paketalik ya pong alataan inaw isandala na nasa siko metomi retana wapunan de na kada inawi makadami pura na palitti ni pangalataan lokotan na liyan pura halalakan jadi ka susah iku yala gagana din akada ninne tagaga ko makadami pura walen ni marajirajing panamustasi sila dato mulai yang kedua tingkatanna diniris sama kada siya gaya bereng itu tingkatan kedua angka di tako kanto tadi siratu di 50 di 10 di 5 yan nalalo cilinga nga kapag yang itali silang paja tite makna di siyaga tapatamay yan na ito nakana hadis akut sinigi-nigi atak kumalinga de na bilangan nga nalinga de to bilangan yung parewa kami itu hadis kutsi si salah itu pak jadi kutumelo mak bicara ranking ha jadi aja tak kada iya haro biasa betul kubuga mak guru kumu pesantrennya maka dia pasti dekat tetap ini kan namanya jadil hasanati walau asram salihah ya mau bilang cidi boleh 10 ternyata mereka hadis bicara tergantung cara masih dekat jadi di mana kayak kami tola to iya ga makapat yang iya ga yak derek bawang di mana bawang tapi iya ni pasti dekat mulil rubat asik dia takdir narek kumulin puni bata-bata kaya ya sepada rona maka dia sama kada di share itu yang dipakai di lodong ya kuya tiap ditangnya 10 sabu karena alai de tepat detay iya nasaba iya ya sange amal rahasia deniris sama kada siaga iya naro amal rahasia mancaji wad dingi pakai bertawassul tapi kang hindi manito hindi manikay kami ito lah yang penting masih dakay untuk almarhum kamakadaki mati iya sangi mati masarangi nyawa si bawa ruwe si bawa takkalewe tapi iya ruwe kak de na mati tapi iya ro tawe ka tak bage watakkale tubuh kasara nyawa rahasia kumakada rahasia berarti Nur Muhammad ruwe tak begitu lu idati ruhul kadim dengan ruhul haya iya nak otak kalehe jadi iya nak otak kalewe terbatas hancur otak kale kecuali angka buku ku otak kale dena buru dena tu sulbiai tulang ekor dena buru itu simpul kemudian yang kedua iya ro alewe nasaba ruwe angka kotu ilalan nagamay ya sekita catatan amal onro catatan na decenge si bajai sinin na jamay ang kamana koro
pada CCTV ndak apa masih nah kita manang tapi iya kita ini penting sampaikan iya kita angka tahu si 10 mita siya kesana 10 mita tuo tapi tercatat yung kilala na kita si 10 tahu angka jadi angka tu tahu pa 60 na taong umuro na bilangan tapi oko sorry monri layitay umuro na 30 taon tercatat maka na jaji ka jaji iya to na kita namo mate tahu de to na tatuto makanya innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah tak bukan letu kama pilih nona papanya itu ampai tau matewe maka kami tutup usia umuru na mita tutup tanya kita catatan amal magi na tak buka natajangi seluruh amal jari yang pernah dia lakukan oh gitu tama dicatat manang itu pas sumbang ko masigi nurite masigi masampaja tama angka gaga na dere na manfaatkan itu ika makom itu tuli na tu tama materu pak bisa ngapure na pak guru namal kata lolo nga materu ya tu iya naro kita catatan amal tidak pernah tertutup kama pilih nona patatutu ya iya na nasabari na ikiri nga patih atau matewe ikiri nga kulallahu atau matewe ikiri nga baca Quran ibaca ni surah yasin yasidakak iya manan naro kumanang iromatu tacata jadi ya tu tahu ekomate umuru namitannya kita na itutu yan na namiga tahu salah pahan nasa na mati te urusan selesai na pura mulam dia nagaga yan na tumega makundro paha di na nadong di na nasa selesai jadi ini penting kaya agay pigaw kang ini ini mani neki masumbagang ijaji maka na ko cara niya kamawan maka dia apa yang nang kamasumbagang to mati ku yami masumba cocok mato angka pala nalolong atau mati ko masumbang yana namanya syafaat pahala bonus iyaling itu mata gara-gara anak nama kiba decin angka ya syafaat pahala kecuali dia na pura yakikai masalah itu karena dia masih tergadai makanya usahakan di akikah anak makanya di surah hakikai anak yang buk na tanya nenek na mega apa tu tahu pura ni pak bayi ni owere pare wa sia-sia ko nenek na hakikai ini hakikai anak tak tapi ako balik anak na dia na mampu tahu matono surah hakikai lena makitu jadi magi ni hakikai supaya lepas gadayan iya na tu nang kasa syafaat pahala decen na pigo ibijeng ka bonus na tomatoy ang kanahat desakan na siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah ibu bapaknya tidak disentuh api neraka itu hadis jadi aja tak kada tomaton na yan di nama kanja siya gami decen na tapi ang kanak makunray talo na salay na pasampaja makade na bita di nagisay api neraka indo ambot itu hadis ya ko na arwani de na makunray ni sabaran ni di makunay kuneron kira guru tadi asa na po na memang ay ko pura kumabay ni mato na anak makunray memang na makibwa jolo 2 yung mga peron jadi anak pertama saya itu perempuan anak kedua perempuan apa sama magurut ya ko katalo arone wandisa tapi ako 1 dan 2 sebab makanya bisa meninggalkan 2 atau 3 jadi ko 2 taman itu na yang penting pas sempajang itu nak 2 itu jaminan itu syafaat yang kanya anak pertama itu perempuan anak kedua perempuan biasa kena urut sama kada kulo irisan na papilali ni makiro na sade kulo kumatiti di iro na pak guru ni guru makuto ngabita maka dia kumelo berhubungan tanan apa saat tahun na mauso na monro arwani itu iya ko abioi makunrit itu napasan untuk pandemi jadi ternyata betul iyo pumidi laba samaran maka dia apa pun aja ajus tas magampang mo itu tapak bay ni bapak
Jadi oke Rona, maka dapat ko mate may sumbangan na sabang kaji sahabat na nabita mate loy malaporo indo na mate maka da tomatok kiwan di mate ang kagagami na po tapi di na sampa po wisak ka lang kagagami na po di minulit palaba tapi yakin nga maka da yero melo na po melo kuya sumbangan ni waramparan na kira-kira na ako tanangi iya garo ko mate ya sumbangan ya Rasulullah tuga maka nabita na am. Iya, sama. Maka dapat ko caranya sumbang Ustaz. Ini ka mami, ang kadita 5 sabon ng kacilingan nga lalo, 10 sabon dito, tanya ka mami. 5 sabon rupiah untuk almarhum, 5 sabon rupiah untuk ya. Itu sudah sampai. Tidak butuh disebut Pak. Niat minunroy ko sumbang. Tanggung jawab nami panitia itu natap ko tapak mega to marja bata-bata. Pak dia natap punya sengkena tu ditama dia natap pu kari ni rolomat tu. Pak ukuran na ukuran. Iya. Ya tu biar tu magalak mah protes dia na sumbang. Tu magalak mah sumbang dia tu nang kena mati. Ya tu itu ko makadapi Pak katobay barakallahu na patamu ui ka protes na itu. Dito na ko dito dah. Kemudian kan pasti dah kona. Iya ko Pak dong. Aga ilaw dong ito matewe. Angkat ko hadisa manasa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya ko makunda Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya ko mega Allahumma ghafir lahum warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Iya ko dete sama basara abicano gini pun tamasewi alena almarhum. Tapalapi-lapi malak madecena. Tak dampang ni sini na atas salah na tapas syukur nga sini na wala na di na syukur. Cukup itu. Aku makadakit malampi mo pero sa kanaban tamasipo tapas salamat. Aku ya mo para malampi matibawan. Makuntula datongan itu ko nang yung rupa daw dito. Makadaki gawat tu ni bacang. Ini mani miki patung ka imonrin na sampajang ni patarete na imonrin na sampajang. Meloki sebelum mas sampajak jaji meloki ko meloki matinro jaji atau sakaler riwat tuyingaran na ni baca dong din marigaka iya ko Pak dong ang idi minonroy kendoken riwat tuna miki patentui wedding iya ko matentui amalange asa nabiri makiro dega salana tu ini mani maka dat iya ya Ustaz ini kiri ngangi surah al-ikhlas nareko pura ka mas sampajak perlu kiri din marigaka silakan. Ya, jadi yuk itu ko tomate. Kemudian tasyarai ki burukna. Ia tu nabita akapa isu lem masyarakat buruk minggu-minggu. Ia nawan ni Juma lo ni haki buruk. Sabtu tate 10 si dia tate 10 dua. Nepin subuh tu narewa. Ini hadis Pak Bu. Ia tu ampai nabita, ia napole na masyarakat buruk. Iya ko subuh Jumai 2 tu surah na baca alif lam mim tanzilu si bawa al insan. Jadi ya tu ko subuh Jumai ini yang sunnah membaca 2 surah. Tanya sujud tilawah sunnah. Cuma kebetulan di alif lam mim tanzilu itu ada ayat sajadahnya. Makanya sujud aku tuh. Engkau apa tu iman na polo ya roh. Cidinginalah. Alif lam mim tanzilu ni denale al insan. Padahal yang sunnah itu al-insan dengan alif lam mim tanzilu. Di rakaat pertama alif lam mim tanzilu, di rakaat kedua al-insan. Itu yang sunnah dibaca. Digitannya sujud tilawah na sunnah. Negativa na pulo talui. Sujud tilawah jolo. Ena pemenre, ena le sitang na pasujud, rokok. Ena pemakade, ena papurani, denale al-insan. Mestinya komelo ki pasukui tali al-insan. Ya lalo ko Abu Hanifah makada dena sasampaja subuh nate komelo mi sujud tilawah ko subuh Jumai. Oh ya miro sujud na lalu. Ide. Jadi penting ini ta paham makada iya ko subuh Jumai 2 surah disunnahkan dibaca. Alif lam mim tanzilu si bawa al-insan. Nasabab poli nabi tamasyarakat buruk. Magi na lawan ni Juma. Nami kamu aja tu benih.
angka ko hadesa o kumiki buruk na itarewa ruhnya. Makanya itu nabita karena pandangan ruhnya kasap tembus naisat tay kui calai naita tawi calai ya kalau wiki buruk ko ni Jumat bersilaturahmi dengan sahabat makiro makanya nabita ya tu masyarakat buruk natambay tapo tatambay mito tapo ko tolo jadi di tengah benik ni gade natatamba tapo napa ako kikiburu ko di jangkar maninang kalingan apa makan makwa matuk ko mate pasti man naman ako yo po ko makalumpo nilo na pa ma-selfie ako miliman na pa mapoto na pa makan mudah-mudahan dilapangkan dilapangkan na din nilo doang hindi masalah iya. Jadi itu makanya kuburan-kuburan para wali itu kan ramai di malam Jumat. Kalau di Jawa, aku tuh nanti di kampus di Jampang itu yang nggak biasa nih. Iya kok kene kiburu na guru tak kayak Buraman madale okumi Kalimantan mun kiburu kene ke Kalimantan. Oh malah di Jawa. Di Jawa mun di yang nggak biasa nih. Kiburu wali. Nasabaan kami mati dia na mati. Allah kan mengatakan sesungguhnya para wali-wali Allah itu kan tidak mati di sisi Allah bal ahya dia itu hidup makanya aja tahira ko makadai kaya Muhammad tahiri malapit alina malyengi sambil masigina dia tahira kaya Muhammad sinablugani guru sa kumpul Martapura masumbang untuk memberi bantuan kepada orang yang ada di Palestina jadi memang dan dia kuli membesar maka nasabak wali itu kan begitu. Kemudian apa doang nguna aku sumbangan. Agak piro baca koran, dibacangi. Ya ko tama baca yasi ko ni Jumat baca yasi mo dito ko ni Jumat to. Maya sinamoki. Apa mega gitu to pasalay. O di mo baca yasi di nawa di mayasina. Makomiti Indonesia pa ang kaman istilana. Si pulong ite baca yasi maka di yasinan. Si pulong ite baca la ilaha illallah maka di tahlila. Kiro, okotomit Indonesia ang kamudi, degaga ko ke luar negeri. Iya, jadi memang Indonesia begitu, tradisinya kuat. Tapi iya gagawe makanya nasaba iya Rasul Yasin patola abala sekaligus bisa untuk laki no mau tatung di surat Yasin, lian no surat Yasin kulubul Quran. Jantung na Quran. Yang katu Habib Syekh Hariri waliro atau pandrita wali 10 tahun diga jantung satu-satunya orang di dunia yang tidak punya jantung tapi hidup itu Syahrini diga jantung apa nadot na operasi dokter nalat nggak jantung dan dia berfungsi luput ini cincin jantung tak irodemet kagak tapi itu di luar dari manusia normal. Itu madawa macam ni madawa tapi dia jantung nah. Manusia hidup tanpa jantung. Itu Syariri itu. Itanay ni maka dapat ko carana aga amalamu na di naga jantung mutu mo pa. Aga na po. Saya menggunakan jantungnya Al-Quran. Surah Yasin. Itanay maka dakasya gay baca nasang akasilatu. Jadi sehari semalam itu membaca surah Yasin 100 kali. Saya pernah baca itu kisahnya itu. Yung pwede cica misi Jumat. Iya ko nabita ko surah Yasin wani-wani. Pati na baca nabita suratul Rahman, suratul Kahfi, kemudian suratul Mulk. Iya suratul Mulk tabaraka eta baca toy. Apa iya itu ko tabaraka namal kata itu surah Al-Munji asan na parisa dari asap kubur. Jadi nag-isay tayo patsalaku guru ko ito. Bahkan ke guru ta kay mamasa na blugani guru sa kumpul Martapura makada. Iyan ang kataupan na nungang inabaca suratul Mulk di naburu watak kalina. Di nanday tanah watak kalina. Dijaga jasaknya. Kunulit pananungang suratul Mulk. Tapi najelaskan ibita perlu kuro kita na agasan na tabakatus syadiliyatul kubra makadaya ko ibaca yaitu suratul Mulk waktu na mapamulay mga ribi letuk sebelum tama lorok tasapar lagi letuk ko
Jadi pura masam pa dyan mga ribi na pamulawat din baca atau pura isa atau pangabani atau subuh atau pura subuh. Tapi ayun pada piri loro. Runner. Jadi kutu-kutu melo istilahnya baca itu seperti umur. Tapi itu surekan kemana gunanya aja Ar-Rahman ketenangan keluar ketenangan papina dingin kata tuli berontak si balakaina di sisa pangewangi-wana. Ikaw to kanja na to lima pangiwangi mawija. Pak Mari Pak Isakina. Iya. Nang kata to lima sa may gana na to. Jadi aja mo taano ko to siya labi nga masasa pa. Iya to nawan ni pa aja nih. Iya. Jadi okay to monro, itu ampay to panrita itu napasangan surah Ar-Rahman untuk ketenangan. Tapi dia manan na tayo muli baca ya surah na sabak malampi. Istilahnya dia manan na tayo kawatu baca ang katubalin na istilahnya kat tingkatan Ar-Rahman paling tinggi untuk ketenangan. Tapi ya kode tulay ang katibaca untuk tenang. Inaatay na. Iya na suray paturungan nga nabita watto na mati anak niya sa Ibrahim anak Ronena pag-istilah na iyaro nabita masari niya mana lay paturong niya suray untuk patenang niya atin na nabita makanya kung kataw na kan na musiba na pulay amatay nga kaluarga na li sulor pa masya na pangalatan ta suray malay pangupo ya suray na baca ya insyaAllah tanat to papinadina di obahati hatinya. Kang Ar-Rahmangun na to malampila da inaatay nan ya ko inaatay na data pala ina makundutong ang kato tanya inaatay na dommi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula makkanay na dikta dua gunana niya nigi baca iya sa hadap pamulang itu dia sabi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula lay warungang iha wa puluk pilalan na suruga tamok ko atin na jadi si sambung itu angin na suruga si bawa atin na maka dia nabita supaya kalbunya tenang jadi yang ketutau menderita sila-sila mabarba arona surut baca aja tuh itu Pak Burana sada pamulangnya sang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah tak pala amir to ha ne wah iya ro gunana si dia tiupkan angin dari dalam surga yan ang kataw pangemosi yang suruh memalkang itu yang kedua gunana iya namakan jalada maka dia nabita nanigi-nigi baca akatelu atau akapitu iya ne wasitin rotama suruga malumunya Pak jadi itu kotomelo baca Pak Bu untuk pura masam pajam mengeribi kita baca kapitu alay mega kapitu Pak makanya kita 3 atau 7 tali itu aja na talo kecuali marepal ada kiminggal ada malatan mo talo raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah jadi kita baca maka di nabita si bawa ka tamu surga malomo ya jadi yerona ro Ar-Rahman atenang iya ko tolak bala ya narona surah Yasin maka da wede ulit baca surah Yusus maka tapi na jama-jamangi makai kami ni manasu ni maga deta sampai ang kayawan aga ayat kursi maka da dewa apa lagi ang kapatolak na kudeta pala ayat kursi pak dongan natala Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tapalami roto? Iya tuh. Jadi engkamanat tuh nona maka batong na kode tule. Ira tuh angkade nabita. Baca kulullahu katalu. Turunan na tuh mapatambak orang itu.
Ina kade komeko matindro kade mulai patamay korange. Komeko baca. Usaha kang ipatama kang korang alim komeko matindro. Cede waktu kulu Allah mu baca katelu. Jadi kemana tuh turunan? Iya nawasa ngon maka de dito kami makundo ko dito tama suruh ka maanang ka mana mako. Kulu Allah mu baca katelu na itu kan nasi di mana na selesai. Jadi itu ya ampai Pak, agak tonri mitau. Yati apa dia mitau mati. Mega apa tu tahu mitau mati, maji tu mitau mati. Nakin rimel lo di tamate. Ya tatu mo pasti mati. Ya ku caki mati, jadi mana tatu? Makiro, ma kita mitau. Agak yon ri. Maka mega apa dosaku. Mega kesalahanku dia pernah suku ibadahku. Ukun itu ampai atau para lu toba setiap waktu. Nang kamu tu sampajang ni jame wasak maka dia nabi tu sampajang pala dosa. Nang kana tu ia tak sampajang mo, ia tu ampai ya cidi bau pa sampajang lalu ki. Ia ko maka dia paje na makanya ade urusan mo dia tu. Aja tata aja ngi maka makanya pinapa memang sampajang. Palai ko katau maka dia paja pak boto was sampajang salah-salahnya tu. Aku mati na dia paja boto. Asam pajangi iya ko ibadah elenge maka itu pandita ibadah elenge itu matur tu tomo tapi aku sampajangi man rasa memang apa iya ko iparissa ibadah pak demetoga kapak kasibiang wat disi campuru hanya salat yang tunggal iya saya kawa dia garungan biasa mapuasa kita nonton televisi kan dia batal puasa biasa sampajang ni gare nonton televisi karena batal. Ya kalau ki haji, na tu macurita, dia na batal haji. Manontong iko ma haji ma Facebook dia na batal, tapi asam pajan ni gare napa manontong, asam pajan ni gare napa macurita na batal. Satu-satunya juga ibadah, Pak, dia nawa dia kelangi asam pajan ini. Ya na dia mangolo ko kabay, na dia gaga jenne mo, na dia tatu tu orang mo pajayi. Yo po makamajasak kay, na mo dito masulara, mo dito to makamajasak ka. Makiro. Mega urusannya itu. Meki mak berek bawang ko tumaga kay waktu me tak bereng ide tapi ya sampajang ide natoro memang to. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa memang. Dia wading. Ya na tu ampai sampajang itu dia na diwakile kang. Ya kene wading wakile ka sakai ka dia lete kali kono lawa jarang nga. Haji wadi surat haji yang ko den namanya badal haji kan jadi. Puasa wat dingi kaba bahkan wat di wajah warampara maka dia nule ma puasa kesiasa dia ya ko sampaja de gaga ya na to ampe dia nawat di titik dia kaya sat kene wat dingi pak makanya mi podak baba ini maka ko nalo sampaja loro kedua petuju ka cicak kami kalau mak balu makanya makine wat ding ya ini satu-satunya ibadah yang tidak bisa dirubah makanya iya na tu ibadah mutlak harus dijama dia metona kade ko dia mulai pak dia mulai tatong itu dak dia mulai tudangi liu ko ya ko dia mulai liu dia na mulai kedo mako isyarat penat di mu banar rokok penat di mu suju penat di mu matahaya mu baca lalangati ya na roh penat di mani pake ya ko dia mau pa mulai pake penat di ngoli ni puy mama sampajangan kon tau mati mato na yun dia gagalan ni ya aja tataja ni makanya panasaba de metundro le pasukuto nga to apa telu gaga yaitu ampai sampajang pak de nawat ding tutup matay ko to sampajang naten na dita de to nawat di ko to sampajang itu de na kedo timwe pak kedo timwe angka apa to sampajang Allahu akbar ede se waktu tanang ko pikir makada kak mari makada bami guru ta ko pikir penjelasan pikir makada makutero na surong jadi alengi hak na timwe yana tu ampe ko to masampaja kedo tu timu ya aja Allahu akbar kapo tu to dina kedo timunda de minawat di marak da sanna iganggu to sita de to senawat dingnya tu angkat to makot Allahu akbar wah de to iya la ganggu mana tau iya dia nawat ding jadi do cilie mina timu mangkali ngai masau-sau itu yang dianukan bahkan sepakat seluruh jumhur ulama fikih yang nang kata masampaja dena kedo timunna batal disampaja
yang masuk dalam rukun sholat. Kegiatan Fatihah. Ini penting ini. Upapahang Pak Mega tu tahu masam pajam memakubami lala mentana. Masih jam memang. Pak aku bila ngati nasi garu-garu. Kemudian turunan ya Pak, itu istilahnya ibadah Yana tu ampai maka dade tajamai. Ya ko maka dade wa pala ibacano sa sampajangi. Na 5 itu wajib. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, siwa salawat, biar sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Yang itu wajib ko sampajangi baca. Kado ibtita sunnah ni. Surah sesudah Fatihah ka sunnah. Ya lalu iman tasapi makanya ko Fatihah ba mu pala baca banyak kedua ya pamulang ya wajib kedua sunnah. Kemudian rokok ka wajib bacaan sunnah. Kau nggak tahu dia apa? Subhana rabbiyal azim aja dah baca rokok bawah ni meringerang. Toko pula rokok meringerang. Suju kita meringerang. Suju ini tu wajib. Dulu di antara dua suju wajib. Tahiyat pamulangnya sunnah. Tahiyat kedua campuran ini wajib. Noko tu tahiyat wajib. Angka maka nama pamula tahiyatul mubarakatul letus selesai solawat. Iya tu tahiyat pamulang ini tu wajib. Angka maka ada syahadat ini mesti salawat. Beda salah patutu kalau atau itu mi wajib lalu dia sunnah. Iya ku iya 5 yang dia tahap lah ina makun rutongan ni. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat. Beda salah kata apa lah? Ya tahap lah ya sempajan ni. Maka dah ni baca na aja nak kamu baca rokok bawah ni. Maka dah manu saja acunya kau tahu lo ni mah bere jama. Pak itu situ kanja nak kau mah bere jama. Apa anak pacoki itu makong ke matan retandre kau tu nak pacoki. Apa isa berkelompok mo tu teko si bawai apa malaikat ina hama parote sokopon ya makada angka ye rota mulo ma pengajian ina matinromi sigaro to macara mai utalo teman kali cara nama matinromi maka di pengalatal matinromi memang tapi si bawai tau kanja matinro ama ko ni malaikat kama kali pengalatal dongi ama siviro atak kurong kasi 10 mangkalinga pengajian maka di malaikat nang kalau matinromi tangana tau mangkalinga cara makali pongalatal cucu ni matindro tapi ogi tangana tau kanjay matindro yan tu ampai makada gurutan mo mangkalinga cara mo ko matindro aja no susah baba daripada ko sa din pa boto elo matindro makiro yan ko na tau mangkalinga pengajian ka 7 ni onron na jadi itu nang kana masusah guruta ko mampa guru matindro ade napan itu cili jama-jama pak de dosana matindro de dosana itu ya ko to masampa ya di mo pa to madosa ko malampi baca ni mang to makiri-kiri tamang ka nang ko macer rokok kato ko Facebook lepas adala mako de ya di mo madosa tapi al naumu tarkul haram ya to matindra itu de mento dosana kami na pigo makanya na to ampai to pandita ko Indonesia maka tinro na taw mapuasa ibadah pak de na madosa pa yan nalala mata na ma Facebook madosa ni makanya kui malah dasar tapi itu tinro matu tak bagi yang kada tu makada tinro na tau pandrita kasih salah ni itu makanan kata istilahnya makada agak sana tidur ilahiyah tidur sunnatullah tidur syaitaniyah angka tu tahu pak matindro minaklet pelan kega tinro na tau memulo imoto makasiwil jadi aku mikir matindro tanya akan maka mereka matindro masih supaya moto kak matuk masam pada tahajud siaga eta matindro itu dihitung ibadah di hadapan Allah. Yang kedua tidur yang berpahala tidurnya orang istirahat dari ibadah untuk ibadah puraki masam pada tahajud angka mereka jolo istirahat untuk moto masam pada subuh siaga eta matindro itu dihitung ibadah ini riasak tidur ilahiyah. Yang ketiga tinro na tau di nami madosa katau ma bicara tu lima gosip makanya cakar hudu lah kepada dia cakar hudu tapi lawi matinro untuk tidak melakukan dosa itu namanya tidur ilahiyah ia naruh tinro mapalak makai pelak kaya tinro dia nakai pelak ia tu matinro masih ya supaya moto menonton pak golo ia tu dia nakai pelak makiro tinro mato okoni mala dasar tau pandrita pasta saupuhe na bicara makada iya ko sampajamu mi ba mo renung makada pak deke pahala macipila da makanya tinro mo pa ci sampajan jenne ko munia kangi untuk moto masampaja tahajud iya ko arua ko jam matinro arua to ko jang ireke masampaja sunnah
Yan nariyasang an-naumul ibadah. Yan ka na ito naramte ito pa dito makada an-naumul jahil. Bagasana an-naumul an-naumul ulama khairun min salatil jahil. Tinro na tau pandrita yasin na sampajan na tau bodoh. Ang kahadesa na ito. Apa ang kay nabita ko ilala tak buka pintu na tanga na mula na nabita. Ni kay yung kataw tulit tamo ko masige pero sinapatik ka na si Wali Sorosi. Tama siya na si Wali Sorosi maka nabita ba yan ang kataw makalila pero si metamo masusi. Sisa naman na pinabitin ka oy balisi. Maka yung mga mo kako to. Nasang kayo ito may katama ganggo ito sa haba mo umma mo Muhammad masampayan tapi bitaw ka ako to matinroy. Coba. Melo ita may ganggoy masampayan tapi bitaw ito matinroy. Pasi na nabita. Maka dahagan na wala yero to matinroy bitaw din bitaw ito masampayan. Maka dibalisi na talo ka jili-jili yero masampayan. Tapi yero na to matinroy din dapat tumasikili rotin na nakadiperingran na. Sehingga ruhnya digenggam oleh Allah. Yan na Pak Guru nga to pandita ko to may matinro maka napakanya kisikiri majene ko siya getabu matinro itu dinilai ibadah. Kumana ninang kasi sambut tu pa ang kaya sa sampaja tapat tu kumana ngihe. Maka dia musuju sampaja ngisa suju pacapuran atau kanyatinya kami menguntuk sampaja subuh. Iya na tu tahu alalangan na pulo ko sampaja ngisa ko subuh iya na tu dia dapat tu ibadana. Iya na tiasa sampaja tapat tu. Mega po ito nasa sampajat tapat to din na sampajat. Iti asa sampajat mapat to. Okay. Magi nasa ng tapat to na saba. Ang kahadesa na makinabita ko puray na niya kasi dede chinguma ko. Pacata nyo ko pungalataala. O kaya ito makadasya pa yung berniya melakukan satu kebaikan maka sudah dicatat. Ina tu ampai makan na bita umat ko dalam umat terbaik karena meninggalkan kebaikan menuju ke kebaikan. Ina ro ya sa sampaja tepat tu tak bagaimana ngi Pak ro? Ya ko mas sampaja loro ki suju pacapurana tania kan untuk sampaja ngasara. Ya ko ki sampaja ngasara suju pacapurana tatokan nyati tania kan untuk mas sampaja mangaribi. Ya ko mate ki palawangan na asara e mangaribi berarti na mate ki alalang sampaja. Itu yang jarang orang tahu, Pak. Macam kami paui sampai jat tepat tu dia paham. Iya na situngan. Kemudian maka daka una tasiyaraini alina almarhum. Iya koloki masyarakat boro dua tu agak-agak makanya dibaca termasuk dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Itu. Si bawa surah Yasin cuma ke surah Yasin tu merajing bacaan nasaba metetai surat Fatihah dan surah Al-Ikhlas dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Ya ko makboloki tabolo. Apa sunnah itu makboloki dulu makrakin rimon rusunana nabikka waktu nama tiana arone na yasami Ibrahim nabolo makreto pandete mamu syafiin. Ya ko angka agaga pura na jama nabikta na mochi cami na dinang kanateng monrin na berarti sunnah selamanya. Cicapi pakuli supatapangnya ya ko angka agaga pura na jama na bitta na mochi cami na de tonang kanateng monrin na pura na jama ro maka dia sunnah selamanya. Makanya sunnah hukumnya menyiram kuburan, sunnah hukumnya membaca talqin. Apa waktu nama tiana arone na nabi ta'li na bacangi talqin. Ya natu natari Umar maka de Umar we ya Rasulullah anakmu mati mana setau dia dosa na dia dosa na anakmu mau baca mu patalqin ilodo masalama maga na idi maga do may dosa ya ko mati ya Rasulullah ni na dongi ka nih iyan natin ni podang Umar kada Umar ajong masara nomor 20 kota masuruga nomor 20 ta masuruga kau yang ke-20 podang Umar itu kena bita napitan na papina din Umar tapi napawi maka daya ko mati baca nga talaki iyan na to ampay na sabak na bacangin na bita talaki nga na waktu na mati iyan na to na sunnah salamanya itu maka itu jadi kung kataw mati makaramaji ng kataw mati Pak Guru nang kalinga ha na makada na bita o ni sandala na pangantara tao mati nang kalinga naya ko ni sandala nang kalinga malada pa ko rumotoro
bukan? Cuma dia tidak kita dengar karena ruhnya yang ini tuh sampai Nabi takolai kibur Nabi Rasulullah itu mati. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nantian Nabi tanya julekai misal nasabah menghargai maka je kung kata tudang ko kadire mako na patutudang ko kuyase makuli ba itu kitudangi misal ina to nakana bita bikini ang kalalan na papite ko mulat birang itudangi awara malu macolo o yujumu lolonguli munan repi na itudangi misal pacalan itu maka po ati gato tapalo kurutuda sandre aja melangkahi batu nisan itu tidak boleh pada kuya julek kai ulun na tu teko tudang termasuk rumput yang tumbuh di makam itu dilarang oleh Nabi dicabut aja mudo itu seri kong katuo tapak bawa ni kumalamte nasaba pancigi pasidak kay itu non bere manci pasidak kay makito yang katona to tanang bunga-bunga makito sitongan na Pak Bu. Makanya itu Nabi itu sudah luar biasa cara memberikan penghargaan itu napodangi cuma di madari dia di jampang ini penting si Jana mak bicara oh iya pas matandra tuh kesijangin matakko na bangitku maki ya idi na wale modala wijan-wijan alina almarhum pasangi onak tilaw dong ya kung kaagagatan reta sa disading makan na po jula da kasi sa almarhum ya kakiring ang ipate iya mitulad to pak nagato to nga masyado din napahang nung liba mite mabaca na sakwa na po jinan riyan ya sakwa na ron na palin na imangin na mapadiwatak iya di nalat tu ya tu Andre ko mabaca ito apalan na ni Andre balat makanya maka dia bicarogi na alusuk na magi ya ko pak doang apa bu kalaway ya ko Andre de gaga nasaba maka dia nabita siapa yang memberi makan kepada tamunya patapulo sona patapulo wanina dia na siya kukutan selama dia mendirikan sholat maka malaikat akan selalu berdoa untuk dirahmati orang yang memberi makan ini tuh sampai tomatot tadi maka dari kama kasih ni tarima dan napu imang oko ka Andre mak denon makanya pelin na Andre dia nalok ko tomatili itu Andre apalan na pamatu itu na palokor apa iya pak dong nge patapulo laway aja kama mapangiwangi pui masih bawa ini na napalo mabaca dini tarima don na namun rate ukutan mo dini tarima lagi tutuk itu ayana nih kami lo mabaca na tak di kacamata anak kalau lupa ke kacamata aku nasakin dia bentar latala begitu makanya ulama kita mengakali itu pikku carana na din nalapa surin manre jadi ko ibadah pak kami na matan rioli telo masampaja cicang rogi gitu komelo re ke si bandre apa ya kondre ka patapulo sona patapulo ni na ya kulite masampaja sampai jalur rena saramatu lesi ikinewat dingi pak tomelo pertandingan pahala lat birami mo litelo manre na ya mo litelo masampaja utumi makta pala apa manasa ko sa Andre patapulo sona makanya kasuna na salete makasuna mantraktir ya kota maki warungin nang katita to makadaung kadawita tao kasi madododongan no na takat dini pa ni kada tabe tarik itu ni rimon tu wajaran jangan tapodang itu luar biasa Pak bukan may ko patapula sona makanya itu tomatot tadi lumaki buat acara supaya pik pimangin awak di law mandre ko bolana nasaba magi tolak bala minno galungi napay mata mapanobini ang kanila sa mapalisa mabaca dami man na siya nga subinili talupula sona di panagan na patapula sona to mata na si matu no lisima galo mabaca onroto na di na malada na jagay asin na nadupa yung manama ko kapura si samparo pura siya gaya ang kamanang miyaharupan na lasay magi di nagapat tolak balana begitu ibadongan namin itu malaikat ibutuhkan iya nah kemudian penutup aga modal awat ditapake di makipa apa iya perjalanan na kehidupan iya na tu ampay na bukarang alam binta aga yaro nomor sindi tapala iya tu Allahumma ajirni minan nar ya tapura masampaja para lubaca yaro tapi aku ya tu dupakin ni upakin na Allahumma ajirna nasaba ang kabainin kana aja naliri bayin law dong
Kita baca Allahumma ajirna, anakku pun bainiku. Ini bainilah kaiku, Allahumma ajirna minan nar. Nasabana siku ampusaku wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka di nabita waktu natama ranaka nabita mite pacalang ko neraka, masuk pula neraka nabita natane neraka. Angka gawat di nabaca umaku nade natama neraka maka nang Muhammad surat baca ya katal atau kepitu. Patutu na neraka ya. Ganatu ko dita apala iya to. Iya ko demo patapala iro kajaminan. Maka di na belisi nabita degagap patari balisi yang kaboro matanna gara-gara pandongan nalingi umakku pengalatan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bika bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Iya kota baca muici cengnya pengalatan janingi maka di pengalatan podang nabita podang umakmu Muhammad. Iya kota baca muici cekwan ni namati ya tuwani iya pejaminan bisa surga. Iya ko nabaca ko soy cicang namati to soy jaminan nakinri ngelo mati ko din ako ko din sumatewan ni mataso yan nampay makaraka malumo lalang eta masuruga to la ko melomoki mamal kanyero papasan na nabitan yan na rota pananong nga pabo makara di gagawa para atustas deto wa para isa yidul istighfar deto wa para iye Allahumma ajirni na deto magampang ya komeki matinro bose wabani lo po ngalatal po sini na do say puro jama kasita dampagang sini na kakurangan ko tadampangin po wa dampang manang sini na tawang kay tasala lo Korea napaki matinro ya ko yamo paro de tuloy na makundutongan sa kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.